Upravo nam je stigla s terena Veronika Erjavec. Čestitke na pobjedi. Možeš nam dati kratki osvrt o meču? Hvala. Pa ništa, protivnica je krenula vrlo jako, ali ostala sam pozitivna i na kraju okrenula se i ovo je dokaz da može sve da se desi. Odlično. Iz kvalifikacija si došla do polufinala. Kakva su očekivanja za sljedeći meč? Pa idem meč po meč, put je duga od kvalifikacija do finala, tako da idem svaki meč i probam da dam najbolje što imam i šta se desi, desi se. U polufinalu te čeka sigurno hrvatska predstavnica ili Tara Wurt ili Petra Marčinko. Što misliš o protivnici? Pa obe dve cure igraju super, znamo se već od prije, tako da nadam se da će biti dobar meč i vidjet ćemo ko će biti bolji. Također si u polufinalu konkurencija parova. Jeste li spremne za današnji meč? Pa uvijek sigurno. Veselim se. Super, želimo ti puno sreće za ostatak turnira. Hvala puno.